nyuma y'amakuru adasanzwe yamenyekanye ku munsi w'ejo y'umuhuro udasanzwe w'aba perezida b'u Rwanda Paul Kagame ndetse na Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo perezida wa Kongo, abantu benshi bagomba kuba bategereje icyo buri ruhande ruri buvuge nyuma y'ibiganiro, by'umwihariko uruhande rwa leta ya Kongo, kubera cyane amagambo yakunze gutangazwa na perezida w'iki gihugu avuga ko atazigera aganira na perezida w'u Rwanda. Perezida wa Kongo imyaka 18 yose kuva mu 2001 kugeza mu 2019, Joseph Kabila Kabange we yatangaje ko yaza ko bari ku ruhande rw'ihuriro AFC/M23 igihugu cye kitaba kigeze habi nkaho kigeze ubu, ahubwo ibibazo byakabaye byarakemutse kera. Joseph Kabila Kabange yabigarutseho nyuma y'ikiganiro yagiranye n'uwahoze ari perezida wa Afurika y'Epfo Thabo Mbeki, wari wamusabye ko amubwira ukuri kubiri kubera mu gihugu. Kabila yarabajijwe ku bijyanye n'ibirego bya Felix Tshisekedi umushinja kwifatanya na AFC/M23, undi ati yonza kuba mfatanya na AFC/M23 ibintu ntibyari kuba biri uko biri ubu, byari kuba bitandukanye cyane, ni ibinyoma bidafite ishingiro, ubutaha muzamusaba ibimenyetso. Abanyamakuru bamubajije kubivugwa ko u Rwanda rufasha AFC/M23, Kabila yavuze ko kuba igihugu gifite intege nke bitakagombye kuba ikosa ry'abaturage. Ati niba nta mbaraga mfite ninde nyine amakosa? Nta makosa y'umuturanyi wanjye cyangwa umwanzi wanjye cyangwa n'amakosa yanjye. Yashimangiye ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo idakwiye guhora yiriza mu karere, igaruka ku bijyanye n'uburyo ari igihugu cy'ikinyantege nke n'uburyo ibindi bihugu bikomeye idakomeye, agaragaza ko ari inzira idakwiriye, ahubwo abanyekongo bagomba kwishakamo ibisubizo. Yanabajijwe uko abona ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite n'uko byakemuka, undi ati ikibazo ni Felix Tshisekedi ndetse n'igisubizo ni perezida Felix Tshisekedi. Hagomba gufatwa ibyemezo bidasanzwe mu bihe bidasanzwe, uba ugomba gufata ibyemezo bidasanzwe. Ibi ni ibihe bidasanzwe Kongo irimo, ariko twiyemeje kugira uruhare muri buri kimwe cyagira uruhare mu kuzana amahoro. Ku bijyanye n'uko umuryango mpuzamahanga wagakwiriye kuba witwara muri iki kibazo cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Kabila yavuze ko ikimuraje inshinga ari uburyo abanyekongo ubwabo bahangana n'ibibazo byabo aho guhora batekereza ku muryango mpuzamahanga. Yavuze ko abanyekongo bakwiriye kwibaza niba atari bo ntandaro y'ibibazo bafite, bamara kubimenya bakanatekereza uburyo bwo kubikemura nk'abanyekongo. Uyu wahoze ari perezida wa Kongo yagaragaje ko ubwe atabona ingaruka zaterwa n'uko ingabo za SADC zava muri Kongo, na cyane ko ari ingabo zari zaroherejwe mu bice bizengurutswe na Goma yamaze gufatwa na M23. Abajijwe impamvu n'icyavuye mu nama yahuriyemo n'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa, yavuze ko ari inama yaturutse ku busesenguzi bari bakoze nyuma yo kubona ko abanyekongo batagira uruhare mu bibazo byabo, abikora ashaka ko buri munyekongo yareba ku ruhare rwe muri ibi biri ku bijyanye no kuba ashaka kongera kuyobora iki gihugu cya kabiri kinini muri Afurika. Joseph Kabila yavuze ko ikimuraje inshinga hari guharanira amahoro nk'uko byahoze. Kabila Kabange ati ikituraje inshinga uyu munsi ni uguhaguruka nanone tugaharanira amahoro, tukagira uruhare mu bikorwa by'amahoro mu bushishozi bwacu bwose. Kabila yavuze ko muri 2018 yagize uruhare mu nama ya SADC yaherukagamo ubwo yari perezida, abwira abayitabiriye ko nubwo yari avuye ku butegetsi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo itazongera kuba igihugu cy'ikinyantege nke mu karere ibarizwa. Yagaragaje ko icyo cyari icyifuzo cyo kugira Kongo ikomeye, aho kuba cya gihugu kirangwa n'umutekano mu myaka 5 indi kikarangwa n'intambara bigakomeza. Kabange ati abanyekongo ntabwo bashaka ibi. Dusubiye inyuma aho byatangiriye mu myaka 16 cyangwa 17 ishize, Kongo yari ituje nubwo bitari 100%, ariko yari ituje bihagije ndetse biri mu nzira nziza itera imbere mu bukungu no mu zindi nzego. Yongeye kugaragaza ko abanyekongo bagomba gusubiza amaso inyuma bakareba ku makosa yakozwe mu bijyanye no kubaha itegeko nshinga n'andi mategeko ateganywa ndetse n'ibindi. Yongeye gushimangira ko imyitwarire y'ibihugu bituranye bya Kongo muri 2002 itahindutse ubu, kuko byakomeje gushyigikira inzira y'ibiganiro bigamije amahoro, ndetse anagaragaza icyizere ku masezerano ya Rwanda, avuga ko nubwo ubu bitari kugenda neza, impande zirebwa nayo zizageraho zikaganira. Abajijwe niba yicuza kuba yarashyigikiye Tshisekedi muri manda ya mbere, Kabila yavuze ko atajya akunda kwicuza kuko yizera ko uwakoze amakosa n'uwagaragaje intege nke aba afite amahirwe yo kwikosora. Ibyo arabivuga mu gihe mwese ku munsi w'ejo mwumvise ko perezida Paul Kagame w'u Rwanda na Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye i Doha muri Qatar, bahujwe n'umukuru w'iki gihugu, bemeranya guheraho bagakomeza ibiganiro biganisha ku mahoro arambye nk'uko Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar yabitangaje.
Kagame na Tshisekedi baherukaga guhura imbona nkubone muri iki kibazo muri Nzeri 2022 New York, bahujwe na Perezida Emmanuel Macron uyobora igihugu cy'Ubufaransa. Imihate myinshi yo guhuza aba bategetsi yageragejwe n'abandi bahuza mu gushaka amahoro ntibyashobotse kuva icyo gihe. Guhuzwa na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani byerekana imbaraga n'ijambo iki gihugu gifite n'inyungu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda bifite mu kubana n'igihugu cya Qatar. Mu ntangiriro z'umwaka 2023 Qatar yagerageje guhuza Perezida Tshisekedi na mugenzi we Paul Kagame i Doha, ariko ntibyashoboka. Itangazo rya Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar kuri wa kabiri ryavuze ko Kagame na Tshisekedi bumvikanye ku bushake bw'impande zose ku gahenge ako kanya nk'uko kasabwe n'inama yahuje imiryango y'ibihugu bya East African Community na SADC mu kwezi gushize. Abategetsi kandi bemeranyije gukomeza gushaka amahoro biciye mu biganiro bya Rwanda na Nairobi byavuguriwe bigahuzwa nk'uko itangazo ry'iyi minisiteri. ONU, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ibihugu bimwe byo mu burengerazuba bw'isi bishinja u Rwanda gufasha inyeshyamba za 23 mu gihe u Rwanda rwo rutabemye kubivuga. Inama y'Idoha yabaye mu gihe kuri wa kabiri havuzwe imirwano muri teritwari ya Walikale hagati ya 23 n'uruhande rw'ingabo za leta. Dr Mohamed Ali Hulaifi, minisitiri wa leta ya Qatar ushinzwe ubuhuza no gukemura amakimbirane, yatangaje ku rubuga rwa X ko Qatar yemeza ko ibiganiro ariyo nzira nyayo yo gukemura kutumvikana hagati y'ibihugu no kugera ku mahoro. Minisitiri Ali Hulaifi yagaragaje ko bashimira abategetsi bombi ku guhurira i Doha kandi Qatar yizeye ko ibiganiro bitaziguye bizakomeza. Hagati aho leta ya Angola yatangaje ko ibiganiro byari biteganyijwe gutangira i Rwanda hagati y'umutwe wa 23 na leta ya Kinshasa bitabaye kubera impamvu zikomeye. Ku wa mbere umutwe wa 23 watangaje ko utazitabira ibiganiro byari biteganyijwe ku munsi wo kwa kabiri, uninga ko abawuguriye bakomeje gufatirwa ibihano n'ibihugu bimwe na bimwe kandi ko ibyo bigira ingaruka ku muhati wa Afurika wo gushaka igisubizo cy'intambara ya Kongo nk'uko bivuga. Leta ya Angola nk'umuhuza yatangaje ko ikomeje gushyiramo umuhati wose ushoboka kugira ngo iyi nama izabe mu gihe nyacyo, yongeraho ko ibiganiro aricyo gisubizo cyonyine kirambye ku mahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande, Guverineri uvukana na Corneille Nangaa wa FCM 23 we yaho Christophe Basiane Nangaa wahoze ari guverineri w'intara ya Haut-Uele mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yamaze guhunga nyuma y'igihe ngo aterwe ubwoba. Basiane asanzwe ari murumuna wa Corneille Nangaa wahoze ari perezida wa komisiyo y'amatora ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Seni, mbere yo gushwana n'ubutegetsi bwa Kongo agahuza amaboko na 23 bahuriye mu ihuriro Alliance Fleuve Congo AFC. Uyu mugabo avuga ko guterwa ubwoba kwe ari nako kwabaye intandaro yo kugishyanga gushingiye ku kubavuka na Corneille Nangaa. Ikinyamakuru Africa Intelligence kivuga ko rwagati muri Mutarama aribwo Basiane yamaze guhungira i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyuma yo guhabwa uruhushya rwo gusohoka igihugu na Vice Perezida wa Sena ya Kongo José Kalala Wakalala. Igitangazamakuru kivuga ko ihunga rya Basiane ryatumye Georgette Aloya Mukobe wahoze amwungirije atabwa muri yombi muri uku kwezi mbere yo kujyanwa i Kinshasa ashinjwa kuba afite aho ahuriye na FCM. Icyakora n'ubwo iby'uyu mudamu ashinjwa bitaramenyekana neza, amakuru avuga ko inzego z'umutekano za Kongo zimushinja kuba yaravuze amakuru kiririya. Amakuru kandi avuga ko kuva Nangaa yakwihuza na 23 ubutegetsi bw'i Kinshasa bwakunze gutoteza abagize umuryango we barimo na Sumubyara wari usanzwe ari umutware muri Haut-Uele mu rwego rwo kumucira. Icyo gihe ni nabwo nuriya murumuna we yatangiriye kugira ibibazo kugeza ubwo muri Mutarama 2024 inzego z'ubutasi bwa Kongo zamuteye ndetse zikanasaka urugo rwe zimukekaho ko batunze imbunda na zahabu. Nyuma y'amezi 5 nibwo yatakaje inshingano zo kuba guverineri asimburwa n'uwitwa Jean Bakumito Banda. Ku rundi ruhande, umuyobozi wungirije wa MONUSCO Bruno Lamarck yasuye abayobozi ba FCM 23 mu gihe amakimbirane akomeje muri burasirazuba bwa Kongo. Bruno Lamarck, umuyobozi wungirije w'ubutumwa bw'umuryango w'abibumbye ko kubungabunga amahoro muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, unakora kandi umuhuzabikorwa mu by'ubutabazi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kuri uyu wa kabiri ku itariki ya 18 Werurwe 2025 yasuye abayobozi ba FCM. Uyu yahuye na Corneille Nangaa na Bertrand Bisimwa n'abandi bagize ihuriro Alliance Fleuve. Mu gihe ibisobanuro birambuye ku biganiro bagiranye bitatangajwe, inama yagaragaye neza kandi nk'iyubaye. Cyakora umwuka mubi hagati ya MONUSCO n'umutwe wa 23 urakomeje, cyane cyane bitewe n'uko MONUSCO ikomeje gucumbikira abasirikare barenga 3000 ba FARDC, barimo abasirikare bakuru nk'abajenerali n'abakoloneli mu birindiro byabo. Iki kibazo cyateje amakimbirane hagati y'abarwanya ba 23 n'ingabo za MONUSCO muri Goma kubera ko ubutumwa bwa Loni bukomeje guhita ibikeneye ingabo ye mu 23 ifata nk'abanzi mu karere igenzura. Kuba abakozi ba FARDC bakomeje kurindwa
na MONUSCO bitera urwikekwe no kutizera, bikagora umubano hagati y'impande zombi. Nubwo hari iki kibazo, uruzinduko rwa Lamarck rwerekana kugerageza kubiganira, ariko niba bizatuma habaho impinduka mu buryo MONUSCO yitwara cyangwa mu mibanire yayo mibi na M23, icyari byo gutega amatwi.